Okay, mukurike mukesho nguranganya murunji mpalavu kantu base kumanya noha uyabara kesho ngorra. Now, you remember Mayanja family is one of the best families of East Africa. Ezolkwasa kujya kuzirumu abesho ngozi. Kurugaha muto mpaka mukuru bona bariyo mu entertainment kandi Mayanja family bakakize kuzara bojo munonga mwenu anyenda kumanisa munywani wanje ahindi gambira Mayanja family edakikeji bine omwerere muto okuruga obushagama yo musigazo mareta wizo manizo for Jesus sort of from good life you understand nyenda kumanisa ngo Apex TV orugambo rona rero leta chimwe kanu bwije wiki mwenu muzimazi babe harumo amahuru go kuzara amahuru nyamurunji ninji Juliana Kazara okuyadura umwana w'umujo bareta taji hati mwena hindu kugambira omuriyaji wiki niyemu tina mahuru ga wizo manizo kuriko kuzara kulika baby ebyo n'abasokola ki wasokukulisa buli omuyena now musigazo okweta wizo manizo ajire atwita ye ya za Facebook biramuhona yatimbaho amahurire marunji go kuzara umwana wo muhici baziro umwana wo muhici kandi umuci murunji kandi uzimazima nyenda kumanisa ngo amahurire rago n'amahurire garukosya owe bari kujya kandi amahurire rago gashimize munonga family yona banyana banje bari bareba Apex TV nyenda kumanisa uzimazima yocho inde kwani chimwe yirukanga o liking page yitu Facebook o yirukange o janu ya kanda YouTube uzimazima view like and subscribe neshakwa kandi uzimazima no funachi mwe amahurire agari kwata ahanu yana na hariya agari kurga umurengero izoba umunsi yona uzimazima kandi gari kwiza chimwe hanuya ahadutimbe rwa Apex TV nyenda kumanisa nkandi amnyanu witu Jose Chameleone congratulatingire brother we yo bareta wizo manizo ninga kandi omwaba abebendeze cyine cya good life kandi uzimazima yamujya congratulations Teta Sandra wari congratulatinga ugumuchara aziro gumuchi yajambuizo manizo good life upon your newly born baby Star Maria Mayanja omwana wamwise Maria kandi anyenda kumanisa ngo Maria Mayanja atkwakira umunseji we bari kwijo umunseji kurazikurabe kula nawo urabe tukoze iki bieturabyeko. That's it ladies and gentlemen for now nyenda kubasa kamuzimazima nuko kubiri bityo but otakayebwa ngo munsi yona ibintu bwo bifomini byinji bitukanda ngo mahurire tenzire kugenda ndakunagire akatakweba hariyo akabakweta akatakweba aho muri America abaretewe kanise bivuro bareta basaba vuru bahanuye kababaramu babagize ngo bine kugaruza balance y'abatuze na munonga kanyo izemani nana ashashuye civuru cyabaramwe cyatebeye kanise muri America nibaza ko bakoreche bakweta ticket refund akasenta ko barasakagaruza kandi akonuka kweta akatakweba. For now basabona banyamo ndenda kwasibura hano ya thank you for watching Apex TV baranyeta Izeman Adams Diparesa ka program ejana kuchuba bagenzi taba Bolts and Bolts hamuna bagenzi taba Rock Warfare Company Limited kamchango murimba ra high street ari murimba ra na hitulitwe abuzimazima Apex TV nene kusema huregona akamuzimazima go kubaga fire omwiki ekibaleta weekly review na nanye Izeman Adams Diparesa of course na Tina Brony konkerizati abasakwaho. See you next